دما خوش ببینرین هجا ایرو 15 گلان 2023 روزان روزا دوشمی به برنامه که نوش خلاکا برنامه هلبجارتن 2023 نمل پیشیا ونه پشت 21 سالان شف رژیم فاشیست یا AKP اردوغان توی حمود دک و دولابین خواه نکاری ده هلبجارتنا سرکوماری ده بسر بکه و انگوان بجین تورا یکمین ده بسر بکه وش بویه که هلبجارتنا سرکوماری یا ترکیه در باسی تورا دوامین بو اوجی پشتی 14 روزندن ده 28 گلانی ده و تورا دوامین یا سرکوماری پیک وره لی هم وقتی وی هلبجارتنا پارلمنتوی جی پیک ها ده هلبجارتنا پارلمنتوی ده جی پارتیا چپین کسک باکوری کردستان ریجیا باجرین کو ده اصلا یکمین ده زیده کر و جهش باجران در باسی 12 باجران کر به وی خباتی کو دانمشاندن ده وی چارچوبه ده به قاس 63 پارلمانتران جی در باسی مجلسا ترکیه کرد. هلبجارتنا ترکیه گرینگیا ویه که و پشتی وی انجام درکتی هولی و جنها پیده خباته که بچه آوی وره مشاندن جید پشتی وی نابری امی به وبینرین هجاره پارو بیتین. بله بینرین هجا ام انجامین داویین هلبجارتنا سرکوماری او پارلمنتوی یال ترکیه جاره کدن به بیرا و بینرین هجا بینین جبرکو دو دکو دولابه که زیده حتی گراندن انجامین هلبجارتنی حتی درنگا شوی به اوه که زلال جه خلکی لترکیه او جه خلکین که هلبجارتنا لترکیه مرق دکن را نه حتی پارو کرن جبویه که دست بی که ام جاره کدن دانین داویین تکلداری هلبجارتنی به بینرین هجارا پارو بکن و پشت رژیم تکلداری جنها او پیده نامزدین پارتیا چپین کسین کو قزنج کرنه در باسی مجلسی بونه و پولیتیکا که بچه آوی بدن مشاندن جی امی به ریان میوانی خواه وی که به و بینرین هجارا پارو بکن بله نقشه ترکیه رنگ خواه داویه که گرتی ده چارچوبه پارلمنتریه ده به وی آویه آنگوان بیشین او رنگ کسی که هود بینن پارتیا چپین کس این سرکتناوی لباجارین باکوری کردستانیه و که مدسپیک گوتی جه 8 باجران در باسی 12 باجران بونه جه باجر شرنخ جولمیرک مردین آمد هر وها ایل وان لقرسی او لبگشتی 12 باجران پارتیا چپین کسک در ریزا یکمین در جه خواهگرد او پارلمنتری نخواشی در باسی مجلسی کر لگوری ریجا دانیان جه پارتیا چپین کسک جه صدی 8.8 دنگان بدست خسته بو جهپی جه صدی 25.73 AKP جه صدی 35.77 پارتیا ای جه صدی 9.97 و مهپی جه صدی 10.9 دنگان بدست خسته بو بلی هر ده هلبجارتنا سرکوماریه ده جیمه گود جبو هلبجارتنا سرکوماریه به انجام ببه پیوسته یک جنامزتین سرکوماری جریجیا صدی 5 زیادتری یک دنگ قزنج بکه لی توی حمود دکو دولابان شف رژیم فاشیست یا AKP اردوغان نکاری انجام که به آوی بدست بخه آنگو ده 21 سالین سردما دیکتاتوریا وی رژیمی ده جاره یکمه که اردوغان ده هلبجارتنه که به آوی ده او قاسی تنگاو بویا لگوری رژیم هلبجارتنه رژیم ام دکارین و صاحب بیشین که جه صدی 49.4 اردوغان بدست خسته به او هر وها نامزد پارتیا ملت کمال قلیجدارولو جیم جه صدی به قاسی 44.96 دنگان بدست خسته به او که اف ریجیا ده هلبجارتنه یا سرکوماریه ده بو بلی ام درباز یا پارلمنتوی ببین مگوت انجامین ده دانین ده هلبجارتنه ده بوی آوائی بون ین لسر نقشه ترکیه پارتیا چپین کس لچقاسی باجاری دریزا یکمین ده بو لگوری پاروکرن او انجام پارلمنتوی جی ام دکارین ویه که بیشین که پارتیا چپین کس به کو برنگ کس لسر اکرانان هون جی دبینن 63 پارلمنتر به دست خستن هر وها ده پارتیا جه پیجی جه 168 پارلمنتر در باسی مجلس دیگه AKP 267 پارلمنتر ای پارتی 44 و مهپشی 51 پارلمنتر به وی آوای در باسی مجلسا ترکیه دیگه اف دانین داوی ین مجلسا ترکیه بون آنگاه بیشتر پارلمنترین در باسی مجلس ترکیه ببین دوی چارچوبه داشتی
مگود جشست و سه پارلمانترین کو پارتیا چپین کس درخستی سهو دو جوان جنن انگوان بجن رژیا جنن درباسی پارلمانتوی بونه دنوا پارتیا چپین کس ده جیا ین مرجی زیاده تر دبه. بله بینرین هجا هر دوی چارچوبه ده اف دانین داوین هم مجلس و هم جن سرکوماریه بون نه جنها و پیدوی پارتیا چپین کس که مجلس ترکیه خبرته که بچه آوای بده مشاندن پولیتیکایی که بچه آوای شخور اساس بگیرجی پشتی وینا بری امی به میوان خوا و نامزد بری و پارلمانتری کو بسر کترجی نقاش بکن. بله بینرین هجا دانین داوی به آوای بون لیش بون رخاندنه ایدی پولیتیکایی کو پارتیا چپین کس جنها و پیده هم لمجلس ترکیه و هم جل گشتی ترکیه و باکوری کردستانی بده مشاندن جی میوانی مجاره کردن نامزد پارتیا چپین کس که لمردین و پارلمانتری بسرکتی بریس کامران تانهانه. بله بریس کامران هم از دست که ویه که بیجم پیروز به و کار و خباته که زیده لنوا باجار مردین دا پیک آنین او انجام آویجی شویدن و باجار مردین دید ما د چارچوبه که گشتی ده جاره کردن دانه به بیرا بینرین خوین رونهی تیوی خستن تشتا که از خوازم ام باله بکشینن سر هم ویه که چوا دبینن جه 8 باجاران پارتیا چه پیکز گوی جاری ل12 باجاران دریجه اصلا هری جورده بسر کتبو دم باش براستی جبو باجارا گومرو بیجی براستم سر کتن لیبلی هجمارامه نل و گومه دخواست انجام گومستن نه و گومه خواستم کارم دی بیجم لیبلی بلا گلی میجی و حوالی میجی و پشتی میجی وینا باش بزانی بن منه تنه به پارتی که سیستم یعنی و فاشیزم AKP و MHP پشبر کده بوند یارش کده بوند ام به دولته که به عسکری وی قایمقام وی پلیسی وی بوالی وی هر آلیوه کوبسر مدهات مبواره پشک برکرد و براستی جی امکارم بیجن شوی هوده جبر دق و دولابه و آستنگه گو درخستن تبایی جی امکارم بیجن لکردستان ما 12 باجارا بسر کتن و ما پارلمانتری خوشاندم پارلمانتوی امکارم بینا بیجن براستی جی و دم جی پر کم بو کلمه جی جوی آلیوه پر آلی کاری دامه لی مخابین انجام ما گو مدخواست امکارم بیجن به مدر نخستم سر نکردن جوی آلی به لی بلیج بو پیش روژه بو هلبجارتنا سالا پیشی اما شارداری امکارم بیجن جمر امتحانک باش بو امکارم بنا بیجن بله نه بریس کامران وکی و جانی زمان هم دما هلبجارتنه جوها ما بجا جنش کاوا سر کمری رژیم فاشیست درکت او گوتو می دربازی هلبجارتنی ببن هلبجارتن آنین 14 گولانی و کدمک پرتن کرن او لهم وقتی ویکیجی زختن لسر پارتیا دموکراتیک آگران HDP فکرین که ها HDP بدن گرتن ها HDP نکار به نامزدان دست نشان بکه به نو جواکی داشی دعوا کرن اتمسفره که به وی آوایده اف هلبجارتن پیک هات لی دما مروف تماشای ویکی که او وی اتمسفره جتینه لبر چاوین خو انجام کو هاتی به دست خستن گلو لهمبری وی رژیمی جی و که سرکفتنه که منون کار پیناسه بکه براستی تشتی گودلی من خوش که اف و گوانی زمان لیبلی انجام و برین همه گود نه گومت خست ام که من ام گلی خور ام تام نکر پرسه جبر وینا براستیش گلایش بو ترکیش دموکراسی ترکیشی ده ام کارن وینا بیجن یعنی پیشکتن مچیکر و براستیش بو سرکوماریه گونه گله کرد با نه کردستان با از باور ایرو اموانان نه داخلین لین هاوی سرکوماری ترکی اردوان و بگو تام سرکتن و سچیم خلاص بو ام نمادکن اگر گو ایرو ما به تورا دوا یعنی بازدار و دو هلبجارتن چه به افجیب کدا کردای و به تشکیلیا کردای امکارم وینا بیش بله یعنی هند بیشن به آوای که گشتی تشتاکو و دخواست طور یکمین ده جبو هم سرکوماری و به دست خستی آنگوان بیشن و به اردوغان داواندا کرن که ده طور یکمین ده بسر نکبه راست بله هر ده وی چارچوبه ده نها بدی اکم در بازی هلبجارتنا سرکوماری او انجام او در باز بنا طور دومین او جنها و پیده جی افوی که باندوره که به چه آوای
li siyaseta Türkiye bike ez dixwazim kêmekem qala Bakurê Kurdistanê bikin ji ber ku dema em êdî temaşeyê nexşeya hilbijartinê jê dikin rengê Partiya Çepên Kesk ya bi rengê kesk li ser xerîteya nexşeya Türkiye li gelek bajaran êdî dihate xuyakirin lê bi taybetî tiştek ku ez li vir dixwazim ji we pirs bikim ew e gelo ku em bêjin demekê din hin zêdetir li pêşiya waban em wan bêjin hilbijartin li gorî pêvajiyeke normal di meha hezîranê de pêk hatiban ev yek wê nehîna fersendekê baştir ban ku bi xelkê Bakurê Kurdistanê hem partî da ban nas kirin hem jî di çoyna girîngiya li ser sindoqan de ve bi bîneran re parve kiriban em wan bêjin bi raya giştî daban nas kirin. براستی برنامج معنی زمان وقت پر تنگ بو و وجه انی زمان جالی کی و پارتیامنی هدف کرتنا و نه هاوی بگرتن هانای گرتن هاوی یا ساخت بسر اندام میاجینای هم گوهک ملور بو و هم چابک مل هالبجارتنی بو و خباتا بو جبر و نام کارم بیشن ما قوتا خو همه ندا و هالبجارتنی یاجیم نگ هاشتم بوم قوتا خو همه بدن çünkü ev hayat dohji brasti danîn ziman go ve HDP bêgirtin ve go hûn dizanin HDP ewil ji alî aborî ve tedbîr danîn ser perê go ji xezîneyê tên çîkirin ji ber wêna jî mesela hem welatiyê me hebûn ji dervî Kurdistanê dixebitin diçûbûn şuğul ama nikarîbûn alî aborî bên welatê xwe dengê xwe bidin ji bo wî name xebatik kir ama çi xasî em bûn wêna jî em nizanin ji ber ku ekonomiya me jî yani aboriya me jî kêm bû Perdestanî bûn ser wêna jî me nikarîbû ji bo Partiya Çepê Kesk jî bixebitîne wana rastî me dewir di pir zehmetî kişan ji ber wêna jî hinkî kêmasiyê me çê divê ku çê bibin çêbûnî jî xuyayê em karin vê nabêjin ser wêna yani hûn dibêjin ya girîng ew ku kêmaniyên ku hatine dîtin ji wî ya derz girtin û di dema pêş de jî li hemberî vê rejîma faşîst xebatekê hin xurtir dayna meşandin û hîn bi awayekî hêztir derketina li hemberî vê sistemî ye. Belê niha hûn derbasî dî parlamentoya Tirkiyeyê wê bibin û di parlamentoya Tirkiyeyê de jî em bêjin her çi qasî di heta astekê de weke sembolîk hati behiştin serokkomarî her tişt bi xwe ve davegerîdan jî lê li parlamentoyê jî hînan jî hinek di hinek aliyan de hêza parlamentoyê heye gelo weke Partiya Çepên Kesk wê di xebatên li parlamentoyê de yên ku careke din weke polîtîkaya xwe ya esas bigire de wê çi hebe? Xebatê me parlamentoyê em ê bin dengê gelê xwe ez dixwazim ewil vê nabêjim em ê bin dengê aşitiyê em ê bin dengê zindana em ê bin dengê gunda bajara çi zext û zor li ser welatê me û Kurdistanê tên kirin û tevayê Tirkî tê kirin em ê bin dengê wana xebata xwe me ji bo wê nabimeşîn wek hûn dizanin berê jî ev xebat me danî meşindin heyaş me bê em ê vê hêzê xurttir bikin gurtir bikin û bêtir dengê xwe bikînin bibin dengê gelê xwe çikê wana bir şey bikînin meclisê karin vê nabêjin. Belê niha dema mirov li atmosferekê temaşe dike em bêjin di aliyê serokkomariyê de gelek şûrveyên bi vê awayê hebûn hilbijartin ji bo tura duyemînê were mayîn em wan bêjin piştî çardeh rojên din di roja 28 Golanê de wê hilbijartina serokkomariyê were dubara kirin di aliyê parlamentoyê de jî demam temaşe dikin rejima faşîst heman bêje 29 parlamenter wan dakiriye yani di aliyê parlamentoyê de jî derbek xwariye di çarçoveya giştî de dema ku em lê temaşe dikin gelo tişta ku em bêjin li nava Tirkiyeyê bu sedema ku em bêjin dengê Partiya Çepên Kesk li goriya HDP dakeve çi bû? Bi taybet em bêjin li Stenbolê li Enqerê hevserokê me ji bo wêna ji çapemenî îro daxuyanî dan ez dixwazim wêna dubare bikim hûn karin wa ana temaşe bikin û gelê me ji xwe wana çêkir ve ew hîn bêtir ser vê mijarê xeber bidin û agahiyê bidin ji ber wêna ez vê pirsa dixwazim got belê yani hûn dibêjin em hûn dibêjin têkildarî vê yekê ji xwe wê di nava rojên pêş de jî Partiya me ya Çepên Kesk ji aliyên rêveberî nû ve zelaliyek were kirin vê carî em wê demê derbasî êdî hilbijartina serokkomariyê bibin gelo weke kes em bêjin hem xelkek welatiyek li bajarê Mêrdîn ya Bakurê Kurdistanê di rêjiya ji bo serokkomariyê derketî de hûn li bendê bûn bi vê awayî bi encam bi rastî em nelbendî bûn lê em karin bêjin li Kurdistanê
دق و دولاب و اقتدار فاشیست و شریک وینا جی محقق چه بونه براستی لحر گندال حر باجاری حر نفچه حوالی منی پارزر و خباتکار ما و ایگو سرسندوقا جی گرتون مشاهده ما هبون لبراستی الجینا جی او زحمتی ما کشاند وک گندن گو جردوان تیده بون یا جی عسکری تیده بون یا جی دوری باجر بون چیکه وانا هبون وجبرگو فرمیجی من کاری بو حوالی خواه سرسندوقا جی بگره ام باورم دوی داره پر هات کرد مثلا کار مینا کارش ملی بدن هف شهرداری رشمره پارتیا AKP'yi وینا خواست کو دنگه گو نهان کار کردن حما هفر باوجه صندوقه و حما بدش و اقتداره و بوسر حکومتی لی ام همبری و حواله مسکنین بون آستن که لی چه قصد دوره ده چه بوی براستی ام نکردن صدیصد به هوای گو گل صدیصد دنگه خود هاشتر ورتنه بو و اوجه در بی ولات چه زیوری چه بوی دنگ دای در بی ولات ام بیشن چه هاتی زیورن و گوندسانن او دنگ گل در بی ولات هاتن دان تسلیمی حکومت تا ترکی دکن او حکومت جی و گو بوجی آنی زنان دست بکده دق و دولابا مشهوره یعنی جو دق و دولاب و فن و فتابه که هر تشتی کاری بکه ام باورم دوی درجه تشتن زیورین تشتن کرن چونکه هزا وانا ناو قاسی خورد بو و تورا یکمین ده هیویه ما و دیتنه ما و گل جیده گود گوه خلشتار بسر کبه و AKP و اردوان تک بچه لی مخابین و دو ذاتن واجی جنیز شوپان حیات درنگی شوه جی دونوچ نددان شو هر بريس كامران بله هر هم اتکلداری وی که از خوازم وی پرسه جواب کم ها ام وکه کسین کو نل باکوری کردستانی نل ترکیه نه ج دور و وی هر بجارتنی دشوپینن د ریا چاپمنیه د ریا آژانسان د آگاهین کو تمجی هول ددن ببینرین خورا پار و بکن دلی لنوا ترکیه نداینا انجامین به وی آوای زلال اتمسفره که بچه آوای دا آوا کرن حتی ساعت درنگا شوی او توربین دنگان دستی کسین مشاهده بون لبر دریان سکنی بون و درنگ باش دخستنا انجامین زلال بونا هل بجارتنی ev bi giştî li nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê atmosfereke bi çi awê da ava kirin û vê yekê çawa îzihat dikin. Sedema vê yekê dibêjin çi ye? Birastî yani em karin bêjin bi Kurdistanê kêm bûn ev çîk ama dervî Kurdistanê bajarê mezin çi qasî hakimî sindoqa û deng dayînê got anîn seçim kurulê em bêjin serê bûn em wêna nizanin ji ber got berîn Hacî Mehanî ziman وەک پارتیا چەپێ کەس کە هەواڵێ me فەرمی سەر سندۆقی جی نەدەگرتن ئەو قاغەتێ گۆ دەدان تو تەناغی هینە گێم ژمەر هاتن ji ber wê najî melber hev nexist lê belê em bi rastî jî tiştin hatin zîvirandin karin wê nabêjin û ji xwe wek hûn dizanin berî salkê amadekariya vî îşî kir yani ew jê bi Yüksek Seçim Kurulu سروکه وینا بلگورا دلی خو هلبجارت یعنی نه هلبجارت اتما کر ود علی کریوی ولو کرن یعنی حاضریا وانی گو فن بکن براستی هبو بلکی تشتن مسترجی کربانا ل جبرو گل لهمبری وسکنی از باورم جوی علی بما توراد دوا ابل بجارتنا سر حکومت بله شخوا بريس كامران نها اجبوه البجارتنا سر حکومتی توراد دومی هبو ل پارلمانتو بوی اوای بداوی دبه و انجامین ایدی لگوری اعتراضان لگوری ناراضی بونن لسر هنک صندوقان دنگ دام پیک ور پارلمانتر دو پارلمانتر جی خوار بگوهرتن انگوان بشین پارتیا پارلمانتر کی قزنج بکی یک بوندا بکی اما بجه با اوای کی گشتی و وصابه جخویا گراندنا دکو دولابان و گمانکرنا ج وهل بجارتنا تایبت یا پارلمانتو جی اوی وکه دبالا تواهی خلک ترکیه و باکوری کردستان دبه جبرکو تری جین دنگان ینکو انکت و فرمین راپرسی ینکو درد کتن جی رجای که به وی آوای جبو نه AKP و نه MHP و نه جی آلگری وی در ندیکت و درنگ هشتنا وی که اف گمان هینا زیده کرد لیبلا پرسامای داوی جی هر تکلداری وی که به گلو ام بجین وکه هلبجارتنا تورا یکمین یا سرکوماریه کو گلی کرد رژه که اصلا که پر بلنده به رژیم فاشیست سرکوماری و داوندا کردن و د تورا دومین داشت انجام که به ویاوی چی به
براستی ام کارم بیشن جبو ترکیه گو دموکراسیک به هین کارما یعنی هین فرصت دست دمت هی او جی 28 مه یعنی دو هفته ده و تورات بن دویمین چه به و از باورم و گل کرد و آلیگره چپن کسک پارتیان چپه کسک و دوی های دبن و دوی رای دبن و گوراونا جی بگرن و تنگ بدن اگر گو اف فاشیزم جوی ولاتی هره بنا جی مرو کاره بیجه و دست کردان به و کرد آزادی بین وی ولاتی هم کردستان و هم ترکیه هم کارم بنا بیش بله کامران تانهان نامزد پارتیا چپین کسک با اوج بو هلبجارتنا پارلمنتو یا ترکیه جباجار مردینه هاته هلبجارتن آنگوژنها پیدا ام دکاریم بیشین پارلمنتری مردینه بریس کامران تانهان میوانه مبو جبو بجداربونا و یا برنامه یا هلبجارتن ام جاره کدن گلک سپاسیاوا دکن او سرکفتن جوارت خوازن سپاس خوش هربن بله بینرین هجا به آوی ام جاره کدن دیگه جین داویا برنامه خویا هلبجارتن 2023 حتی صبح جاره کدن ورم پیشیا و ببینند ناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار